tugiye kwakira umuhanuzi mukanya. Tunaenda kupokea nabii. Impamvu mvuza ya magambo. Kwa sababu gani mimi naongea maneno? Hari abantu batinda ku kidendezi kubera kwihagararaho. Kuna watu ambao wanakawia sana kwa kisima kwa sababu ya kujishimama. None mumbwire ngo yoroshe akonagemo. Ambia kuwa mwepesi kwa kukupendana. Ariko wagerebe. Ni mutabyumva bitahira. Msiposikia mimi naenda nyumbani. Mumbwire ngo ni wihagararaho. Ukijisimama indwara yawe urayicura. Magonjwa yako iyoroshe. Lakini kuwa mwepesi. Iyoroshe. Kuwa mwepesi. Bakunagemo. Kwa kutupendani. Watu batinze ku kidendezi wamekawia kwa kisima kubera kwihagararaho. Kwa sababu ya kujisimama yeye. Wamubwira ngo ukamwambia ariko wagiye wamaruka kugeza hasi. Suvae mpaka chini. Atumba wewe ntabwo wamushije gukizwa. Anasema wewe auokoke zaidi ya mimi. Usinaka maze kugakiza wewe. Unajua kaka ambao mimi namaliza mimi ni Mkristo. Wewe ntanze gukizwa. Wewe umenitangulia kwa Kristo. Akihagararaho akajisimama yeko. Igatuma gakira. Inasababisha wamubwira kusuko bitwa. Anasema sio hivyo ndio nakusenga yibiri ngasenga uramaze mimi naomba kidendezi bisaba kwiyorosha. Inasema kwa kisima kila mtu anapaswa kuwa mwepesi. Iyo ariyo yose unapaswa kuwa mwepesi. Igomba gukira. Magonjwa yako yoyote inapaswa kupona. Haleluya. Amen. Umva rero makuru. Sikia sasa habari. Wa mubyeyi ule mzazi aje kusaba imbabazi. Akaenda kuomba msamaha. Baravuga atari ko mama waritse ibiteto. Uri kubona hari waje hatababaye. Mu mwanya magarara imbere ibishimbo byanjye biri mu murima amasaka reze inka zabuza zikama na gabanya imiteto mama ku kidendezi buri wese yirwana. Punguza kudeka mama kwa kisima kila mtu anajipigania. Ku kidendezi buri wese arishebekera. Kwa kisima kila mtu anajipigania. Ndashaka ya magambo muyumve. Nasikia nataka haya maneno yasikie. Umuntu kwegereye ngo uretse nyiri kidendezi wenyine. Ambia jirani yako mwenye kisima peke yake. Mubwire ngo naho abantu ntawo kwitayeho. Hakuna mwenye anakujali. Uretse nyiri kidendezi wagira icyo kumarira. Mwenye kisima peke yake. Uretse nyiri kidendezi wenyine. Mwenye kisima peke yake. Na ibyo gutera imbabazi. Hakuna mwenye anamsikia. Ukihorere ku kidendezi buri wese yirwana. Uiache kwa kisima kila mtu anajipigania. Baramubwira ngo mama. Wanamwambia mama. Fatira abandi bagereze. Wewe unapaswa kwenda nyuma. Uratinda. Utakaa. Urasanga umurongo ugeze kayore. Ukikaa sala utakutana mstari mrefu. Fatira abandi bagereze. Nenda bali kwenye wengine wamekuwa. Uribwateri mabazi ku kidendezi kubera. Wewe unaleta huruma kwa kidendezi. Abarokori iyo mugeze ku kidendezi. Wakisudifika kwa kisima. Mukazana ibintu byo gutera imbabazi. Unaleta vitu vya kuleta msamaha. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie kweli. Ndi umushumba. Mimi ni mchungaji. Ariko buri mukwegereye ngo ntawo kwitayeho. Ambia jirani yako hakuna mwenye anakujali. Hivi vitu mukeneye kubimenya. Hivi tunapaswa kuvijua. Mukeneye kubyigishwa. Unapaswa kuifunza. Nanjye uhagaza handi kuvuga ya magaha. Hata mimi mwenye nisimama pale niko naongea maneno. Kidendezi ndarwaye. Kwa kisima hata mimi pia ni mgonjwa. Apostle. Abakristo. Wakristo bajya bazana imiteto ku kidendezi. Wanaleta kudeka katika njyewe sinzagaruka mu rusengero. Mimi sitarudi kwa hii kanisa. Mbona pastor adatanga kera? Pastor apeana kera. Ubusa bajango baguhekeye. Wewe umekuja hapa ili wakupatie kera. Esa bazihabwa nani? Yeye anapewa hiyo kera na nani? Pastor nani ukaje mamagara? Pastor aniita. Wakabanyisha imiteto ku kidendezi. Wewe punguza hiyo deka yako. Araguhamagara landlord amuhagaze hejuru mu mwanya. Atakuita na landlord amesimama juu yake. Ku kidendezi buri wese yirwana. Kisima kila mtu anajipigania. Yirwana ho birakureba. Usipojipigania shauri yako. Usipojipigania birakureba. Usipojipigania shauri yako. Ngo niyo dusoze service. Na sisi tukimaliza service. Ngo pastor nampobere. Pastor anikute kunikumbatia. Mubwira ngo gabanya imiteto ku kidendezi. Ambia jirani yako punguza kudeka katika kisima. Ku kidendezi. Kwa kisima. Ku kidendezi. Kwa kisima. Uretse nyiri kidendezi wenyine. Naho nta wundi muntu wagira icyo kumarira. Buri wese ari kwirwanaho. Wacha tu mwenye kisima peke yake. Hakuna mwingine anaweza akakupigania, ni mwenye kisima peke yake. Kila mtu anajipigania. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nje kuna pastor atamakei. Mimi naona pastor anijali. Wakeya ampatie akujali, hakuhichi, akujali, hakuhichi, akupatie nini? Iwaze nao. Jewe mama. Ye. Karabai. Nandunganye ndikira kuri WhatsApp. Aniandike kwa WhatsApp. Abantu bakunda kera. Undema sunga muri utakabanya imiteto uzahera ku kidendezi. Ambia jirani yako usipopunguza kudeka utabaki kwa kisima. Nashaka abaposo, nashaka abarevera, nashaka abenabi, buri wese ari kwishebekera.
mgonjwa. Tuweze turagwaye kidende. Ongera umukoma mwe ugabanya imiteto yawe. Muguse tena mwambie punguza kudeka kwako. Kugira ngo ugabanye imiteto yawe. Punguza kudeka kwako. Igihe nasengereye muri Philadelphia. Wakati ambao niliombea hapa Philadelphia. Pastor ataliam posting. Pastor hajawahi kunipost. Sikotaranshira ku status. Hajaniweka hata kwa status ya. Wagabanyije imiteto yawe hanga. Punguza hiyo kudeka. Kubona naraje gutanga kera hanga hanje ndabazima. Ko naje gutegereza nyiri kidendezi. Wowe uzirindwanya kuntu bingana. Uzirindwanya potere kuntu bingana. Uzirindwanya burane kuntu bingana. Wagabanyije imiteto yawe. Punguza kudeka kwako. Kira umuntu kwegereye ngo isherekere. Ambia jirani yako jitupe ndani. Hari umuntu turi kubyumva kimwe hano. Kuna mwenye tunasikilizana hapa. Hari uwo turi kubyumva kimwe. Kuna mwenye tunaelewana. Hari uwo tubyumva kimwe. Kuna mwenye tunaelewana. Usiku kwezi kusema pastor ataliyamba. Unajua mwezi naisha pastor hajawahi hata kunipigia simu. Ariko mama we. Wagabanyije imiteto yawe. Punguza kudeka kwako. Nukuri pastor ntajya nsura. Pastor akujaga hata kunivisit kwangu. Ntabwo ajya nsura. Ani visit. Wese asurwa nande? Yeye anavisitiwa na nani? Wasurwa nande? Yeye anavisitiwa na nani? Nyiri kidendezi ntabwo ari pastor. Mwenye kisima sio pastor. Nyiri kidendezi ntabwo ari apostle. Mwenye kisima sio apostle. Nyiri kidendezi ntabwo ari reverend. Mwenye kisima sio reverend. Ntabwo ari bishop. Sio bishop. Nyiri kidendezi ni Kristo. Mwenye kisima ni Kristo Yesu. Ni wewe nyiri udafite ibimurwanya. Ni wewe wagusura bikemera. Ni wewe wagutelefona bikemera. Ni wewe wagupostinga bikemera. Ni wewe wagukeza ikaboneka. Hagurukutere haleluya. Ni wewe wenyine. Ni wewe wenyine. Wagira icyo amarira abamushaka. N'abandi bose barabesha. Bwira umuntu ukwegereye ngo nyiri ikidendezi. Mukomanga ngo nyiri ikidendezi. Mubwire ngo bari utera imbabazi. Abari utera imbabazi. Abari utetaho. N'abandi bose. Wengine wote ntawe ukwitayeho. hakuna mwenye nakujali. Hakuna. Apostle. Hakuna. Uzi ngo nkwitayeho. Aya. Apostle mimi sikujali. Yabo nyitayeho wawenzi ibyo naraye. Haleluya rapa. Mwagabanye reka mabwire barokore. Acha niwaambie wa Kristo. Ntabwo mbanga. Mimi siwachukii. Ntabwo mbanga. Siwachukii. Ariko ibintu mwishizemo. Lakini vile ambavyo mmejiseti ndani Mutabikura muri mwe. kama hamjajitoa ndani Muzahera mu kidendezi. mtabaki kwa kisima. Kandi mubayo. Tena mtaishi Mwarahageze. umefika Abandi bakire mureba. wengine watapona Kubera ibintu mwishizemo. kwa sababu ya wale ambao mmejiseti ndani mtabaki ndani. Harageze ngo musuke. Mupfundure. Panafika wakati Ibyo bintu mwishizemo. yale ambao umefika ndani Kure muri mwebwe. mjitoe ndani yenu. Ngo wararwaye ntibagusura. Unasema ulikuwa mgonjwa hakuna mwenye kuvisit. Musa turakuyobewe. Sisi Turakuyobewe se ko nisazi kuye kwire mitahava. Turakuyobewe se. Ninde se bakwiteze wowe tuzi ko ugenda na munza. Ibaze. Musa turakuyobewe. Dutekereza kugusura tukabanza tugasenga. Turimo dusenga Imana ikavuga ngo urize igikombe cy'umuzi wawe ukigiye. wajahisi. Turakuyobewe. Ariko. Umbwirira ngo tutakujua. Yo kutazivana ko atanze n'igihumbi. Turakuyobewe se. Ako kantu gatiriho. Haleluya.